Ne vidim dobro, imam tvoje naočale, doktor mi propisao. Jedne za daljinu, jedne za blizinu i ove treće moram staviti da ove dvoje mogu naći. Sve funkcije. Evo da vidite djeca kako ne valja biti u školi. Da vidite kako ništa ne znaju. Sjed dole. Salam alejku! Idemo večer. Kako sam profesore? Nije ti ovo SDA stranka, sjed dole. Ajmo, ne imamo šta ste naučili. Uključi prijatelju mikrofone. Pogledaj ovu plaću, ovo samo majka mora, evo toga si mi, gledaj. Evo. Miro. Dakle, ovo su moji prijatelji, braća Blues, Blues Brothersi. A da je Ljubi vas braća Blues. A da je po meni Senad bili braća Blues. Dakle, Senad je malo otišao od mene. Bolje plaćaju ove iz braće Blues, pa hajde neka proba s njima. A prije nego počnu pjeva da vidimo šta su naučili djeca, nemojte od njih učiti, ne znaju ništa. Miro, kako je razlika između žena i tena? Ajmo. Nije nikakva, najbolje su statke. Boga mi znao ovo. Senade, razlika između roletne i spavačice. Roleta se noću spušta, a spavačica diše. Sve ovo išao kod njegova gospođa ponavlja 3 puta. Snari. Volim. Priznat ćemo odgovor. Miro, šta je plavuša u BMW-u? Dodatna oprema. Valja. Sve ovaj zna, gledajte. Sad ćemo im naći neko pitanje koje ne znaju sigurno. Aha. Senade, šta se nalazi između dobrih, a šta između loših ljudi? Između dobri nalazi se lančić, Dobro. a između loših pupak. Boga mi zna. Hvala ljudi. Miro, koja je razlika između sunca i punice? Nije jedno ne budeš gledat. Boga mi zna ljudi što su naučili, pa to nije normalno. Evo s ovo da vas vičita. Miro, da vidimo sa kojima se žena ne valja družiti. Ajde Miro, reci, koja je prva žena sa kojom se ne valja družiti? Brate, one blagajnice, stalno viču, platite unaprijed. Senade, koja je još žena kojom se ne valja družiti? Doktorice. Zašto ona? Zato što kaže sljedeći, molim ko je sljedeći. To i moja govori, iako nije doktorica. Miro, koja je još žena nije dobra za druženje? Apotekarke. A što ona? 3 puta dnevno poslije jela. Ko će u ovim godinama 3 puta dnevno najbogati pusti? Senade, ima još jedan koja nije. Ima učiteljica. Ona kaže... Čuj djeca učiteljica. Šta kaže? Odlično, ponovite ovo još jednom. A to je već dobro. Miro, dalje imamo koja je još... One konduktirke u autobusima. Što one? Sredinu gura i naprijed. Zadužuju ona dvojica što više. Dobro, ima još jedan Senade. Ima telefonistkinja. A zašto ona? Ona kaže, hajde svršite, prošlo je već vrijeme. Boga mi nema da se druži s tih I još jedno pitanje za Senada. Šta je to Senade? Cura ga uzme u ruku, pa vuče dole, gore, dok iz njega ne potekne bijela tečnost. To znam. Šta da? Cura muze kravu. Pa svaka čast, ovo je stvarno teško pitanje. Ima Miro još jedno pitanje za tebe. Šta rade mlada i mladoženja prve bračne noći? Ajmo. Broje pare. Ma svaka. Bravo. Dajte im aplauze. Položili ste ovo da vidimo muzičko tako. Sve daj im malo pomozi da otpjevaju nešto da vidimo znaju biti obojice. Ajde. Bravo. Kicu graču, ne oblači, kicu grača, ne oblači, kicu graču. Posvađaćeš i rođenu braću, posvađaćeš i rođenu braću, posvađaćeš i rođenu braću. Idemo žene, nazva brata, oba muzikanta, muzikanti, nisu prevaranti, nazva brata, oba muzikanta, muzikanti, nisu prevaranti.
možete.